i-CPI guys, nginawo ama resistance wami engiwabhekile, but engibheke kakhulu i-support ilena ka-4384 ukuthi mangabe kune spike, if kune spike izo spike until 4384, and if ijikile then izojika ke ibuyele phezulu, yabo, because mangibheka lana nginayo i-break of structure. Even though ngiye ngafika ku resistance yami laphana u44197, ngiyabona lapha u44197 ukuthi resistance esiyisondele ngekhandlela elikhulu eli-green ebelibonisa momentum, even though singazange sivale above u4415, yabo. So ixubileke manjena ke isignal yami, kodwa awuthi ngehle ngiye ku smaller time frame. So ku smaller time frame I can see ukuthi izone yami efresh iyo lena ka 4398, leka 4398, yabo lonto leyo. So currently ngitrader ngikuphi? Currently ngitrader inside this zone le, yabona le zone le, currently ngitrader inside this zone le, ngitrader inside this zone. So lana is my fresh zone, and then nalena is still my fresh zone, nalena is still my fresh zone. Njoba ngishilo ngathi u4398 uyena engibona ngazi ukuthi kuzoba yini, izoba izone yami. But at the moment, the momentum on a smaller time frame is inside this zone, right? And if imarket izospike guys, ngilindele ukuthi ize la ku4398, but mina ngizofaka ngizofaka ama buys wami, because my last break of structure here iyiphi ile. So ngiyabona my last break of structure ithini, ifuna ukungikhomba ithi ngiwubuy, yabo. So ithi ngibuy ke, funa just ukubuy la inside this zone. Ngimela lama spike lawa we CPI. Azange ngibuke ilento bayibizani lento, azange ngibheke what you call this thing, economic calendar, angiyibhekanga kwamanje. But mangibheka nje just i-price action, ngibheka i-structure sami, yes it can spike going down until ifika kubani ku4398, and then after that ngilindele ukuthi at least iphushe iye phezulu, yabo. Yeah, so I don't know, nami angazi bafethu, I'm not a professor kulezi zinto lezi, kodwa mangibheka nje ngokwe price action bafethu, ngiyabona ukuthi la ngimele ngibe no buy, hayi ngoba yini bafethu, yabona la ama bulls aqishile la, so between 1 2 3 kukhona engakwazi ukuyivala iphinde ibuyisele lapha yaphezulu, yabona lonto leyo. So athi sibone ukuthi kuzokwenzakalani. Is 5 minutes before izindaba bafethu, 5 minutes before izindaba. Asazi kodwa ke silindile, asifuni phela ukuthi sishawe leverage leyana ya XM, ngoba phela khumbulani kuthiweni mawuzongena 5 minutes before indaba kungenze kubhekane nomshopho ukuthi leverage yakho ingabi lena oyijwayele, and then mawungena exactly ngesikhathi seyindaba i-leverage yakho kungabi lena oyijwayele. Angijayizwa lonto leyo. So basobhanike, qaphelani-ke lapho-ke, at least mawungena 10 minutes before or ungena 10 minutes after indaba, i-leverage yakho izobe ingendlela leyo oyijwayeleke. So asazi-ke bafowethu, kusasele 5 minutes-ke ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani. But at this point in time ngiyabona imarket yami lana guys ukuthi ifuna ukupusha down, of which I'm expecting the spike, ukuthi market let it spike down and then bese iyaqhubeka ke iyaphezulu, yabo. Let it spike down. If it spike down, nginaye u4398, nginaye u4384, la imarket izofike ithi ukuphumula khona bese iyangidecidela ukuthi ifuna ukushona ngakuphi, yabona lonto leyo. So I am expecting that if is spike up izobuya yehle, ngilindele ukuthi ifike lapha ya ku resistance yami engu4420 bese iyabuya ke iyaphezulu. Kodwa nje at the moment iyabonisa ukuthi
izothatha kuphi la kule zone yabo. Nansi izone yethu le okuyiyona ebreak ini lesi structure lesi angithi yabo iyona zone yethu le ebreak lesi structure ku 5 minutes. So at the moment I structure sami sinjani si bullish. So I'm expecting ukuthi according to the bullish structure imarket yami ngi expect ukuthi ishone kuphi, ishone phezulu. Sorry, so ngokwe structure ngiexpecte ukuthi imarket ihloniphe istructure ishone phezulu kuphi ku smaller time frame. If iya spike ize lapha kulama zone alapha ngaphansi yabo, ize la kulama zone. So kungaba ile zone engayivimba, kungaba ile zone engayivimba kunoma ikuphi, I don't know. But njengoba ngibheka nje imarket njengoba ihamba njengamanje iyabonisa ngazi ukuthi iyayithanda le zone. Angazi ithandwa ama bulls noma ithandwa ngama bears le zone, but ke sizobona ngesikhathi zeindaba because indaba ziningi bafethu, indaba ziningi, indaba ziyashesha and possible ukuthi umuntu abantu abaningi bengalimala yabo, possible ukuthi abantu abaningi bengalimala. So mina ngisena ke, mina umuntu otrader ini ama fundamentals bafethu, angisena umuntu otrader ama fundamentals, ngumuntu otechnical kakhulu and ngiyayithanda ini I technical analysis. So ingakho nje ngiyangibona ngazi ukuthi if ngine technical analysis bese ngiba na few of ama confluences wami kuye kungisize lokho ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi imarket ingiphatheleni, ngikwazi ukubona ukuthi imarket yenzani yabona lonto leyo. Though nginganigxeki umuntu otrader ini ama fundamentals because nawo abalekile ukuthi wa understand. Njengoba naseclassini ngiyakwazi ukwashare ngishare information ekhuluma ngani ngama fundamentals ukuthi okay ama fundamentals nawo if uyawathanda ungawabuka kanje, uwa analyze kanje yabona lonto leyo. So ngiyathanda ukukwenza lokho, but my main focus mina bafethu ihambisana nani, ihambisana nokuthi I technical analysis yami ithini ngaleso sikhathi yabona lonto leyo. So ilokho nje mina ngiyangithanda ukuthi ke ngikwenze. So mangibheka lana bafethu angazi ukuthi yozala nkomoni, but ama bulls abonakala enamandla kulezone ebengi identifyile, ama bulls abonakala enamandla. Kodwa ke indaba bafethu zingaspike at any time. 2 minutes to go ukuthi sifike kuma news. Indaba zingaspike at any time and zingaya at any difference. So I'm just hoping ukuthi indaba lezi izokwazi ukuphusha zifike lapha ya ku 4419 lapha ku resistance. Uma kungukuthi azikwazanga ukuthi zenze njani zispike zishone phansi. But ke njengamanje ngifike waqingetshe mina ngokwe technical analysis yami, but it's 2 minutes before indaba. So bengifuna niyibone live, so angizukuyivala ke le trade, ngizovele ngiyiyekele igijima kanje ukuze sibone ukuthi after that what is going to happen. But if bekuyimi nje ngitrader njengamanje bese ngizokwazi ukuthi ngiyivale, ngivaliswa yini sengifike la kune cluster khona yamasela, ngithi yabona la ku 5 minutes. But ngokuthi I support I resistance I1 hour ila ku 4420, so ngizovele ngiyekele lapha ya ukuthi at least uma ingafika lapha ku 4420 if kungukuthi iyaqhubeka, and then sengayivala ke after that, and then ngiyobe sengiqedile ngoba izobe seyifike kuphi ku resistance yani ye1 hour. And njengamanje it's already 29 minutes past bani 2, and sengifikile mina kuphi ku resistance yami. So njoba sengifikile ku resistance ngilindeni, what am I waiting for? Ngiqedile mina ngiyavala, angithi yabo sengiphumileke manje done. So ukuthi ke indaba seziyafundwa ke kwenzakalani ke kodwa nali ikhandlela elishoyo ukuthi nakya yabo. So abantu ke iyona into abayithandayo ke lena uma kuziwa ukutrader ini ama fundamentals. Look how fast this candle is going, look at this yabo, look at this. So mina ke into engiyithanda ukuthi mase ngifike ku resistance ngiyaphuma, yabona ukuthi yenzani, bheka lekhandlela leli elilethe phansi nge5 minutes, there we go, uyabona lonto leyo. So ngiqale ngespike ngiyaphezulu, and uyabona ukuthi yenzani imarket ibuye kulama zone lawa ebengikhuluma ngawo, ngithi if iya spike down imarket izobuya ize la kulama zone lawa. Why? Lama zone lawa a blue iwona abengathestwanga bafethu, a fresh. So always ay magnet ayakwazi ukudonsa imarket
ayilethe phansi because kunama stop loss amaningi, so uyabona ukuthi kubaleke ngani ukuthi uyiweye lento uyibone ukuthi ihamba kanjani. So bengisuka kuyizone yani ebullish and imakethe ihloniphile yahamba yaze yafika ku high. So because I know ukuthi ngifuna ini, I know amazone wami, then ngathini I am going to close because sengifika kwi resistance yani ye 1 hour. So if sengifika ku resistance ye higher time frame yami, that means imarket can do anything after that because sengifikile ku resistance. Yayizwa loo nto leyo. So imarket yenze njani ke bafowethu? Ya spike down njengoba nibona leli khandlela elikhulu lilokhuliza la kulamazone la, angithi yabo. So yiwo lamazone la bekumele ukuthi imarket yenze njani, iwa retest. So guys, ngiyathemba ukuthi ke niyithandile ke indaba le ebengiyitrader, ngilungiselela bani lo CPI obekukhulunywa ngaye kakhulu namhlanje. But ke mina angisiyena umuntu wama fundamentals, mina ngihamba ngetechnical yami njengoba nibonile engeneni kwami nasekuphumeni kwami. Njengoba niyibona imarket ispike ibuyela ngaphakathi kule zone le ebengikhuluma ngayo, ngithi niyabona le zone le ebengikhuluma ngayo. So ibuyela ngaphakathi kule ya zone. But ke abaningi sebekhalile, abaningi sebehlekile, abaningi sebewinile, angithi niyabona lento le. So guys, mina ke ngiyafundisa mahala free of charge ukutrader iforex, and uyakwazi ukungithinta eclassini lami noma kuyinombolo yami ukuthi uzongena eclassini uzofunda mahala. Uyakwazi ukungena eclassini uzofunda mahala. Inombolo zami zikhona kwi picture yami lapha ku YouTube, ku profile picture yami zikhona. Bafowethu niqaphele ama scammers, ubonga Nzungu lo. I am signing out. Thank you guys. Thank you. That was CPI for you. Okay, I am closing.